Patrick Osajima, you can call me Captain. De3 Eko, Yoja. Ajwa Kulikubi. Mo awun ni De3 Eko because mo. Yeah, you're from me and the dust. You be so who De3 Eko. I just share De3 Eko. De3 Eko. That brutal. De3 Eko. Baby, make you know De3 Eko. Adofo abusiafo Ghanafoɔ bonofoɔ brekumfoɔ naso bia bia hia ɛwɔ De3 Eko dwumadie so bononga hafo de hia brekum de hia Abena Ghana matena dwaso na de ne yɛbɛkɔ ne discussions ron kokora sɛ de bia mu ni no ansa na yɛbɛyɛ nkɔmɔtwetwe no yɛkɔ segment ba akwa yɛfɛ ne yɛwokrom segment na nne yɛwokrom segment for say ade abɛde ma yɛ nie before and after of celebrities enti mo amame yɛnkɔhwɛ before and after was celebrities se ba sound se nkakane ne yew se ne ne yew yenhwe de omoye baby mechi na me ma hunu De3 Eko De3 Eko, baby make you know hunu De3 Eko. Amu bio yɛwokromfoɔ ne de mo de bra before and after de Eko yi ankasa pa Eko yi wiase de obrempon bia so wa ahyase nti yɛwokromfoɔ yɛda mo ase sɛ abri bia mo segment hia na yɛsoron kokora ne yɛ sponsors for say be Abena akyɛdeɛ no san kɔsoa fama wadɔfoɔ wate achede ye tisi kurom ye koka neshi ye kokɔ ba bi bebre wonkan ye chade yie ampa gfas ene adonko mosimuguso eso Abena Ghana program ya ase De3 Eko De3 Eko nyame nhira mote nyame nyamo kase se da bia mo betimi aso program ya ase amana ye kama na ye discussion ngompanyifo mi no bi wo fie ha sei ye betwetwe nkomo na ne discussion ye bisa se be makora dien na SSA wo ye ansa wa aware anase DNA wo se be ma duru position anase DNA wo se be ma ye ansa wotimi asi ne bo se wo se onya ne ho kafo e wo abrabom na yenya ye ma me fefefe actress politician ne ma bebre ye ma me ware na nya asem keto be ye news pa e wo social media ma me net say afesi o ye papa ha Abena kwabena Abena Ghana fans papa we ne to Abena Ghana ogu mani ma se poto wonwum no nne de ma nya ne fie ha pa ye ne ne ba twetwe nkomo no wakwa ba eva De3 Eko so obi a de atwede da ho mami asem na ne ye ka no ye se ye hwe se be makora no tibia pen ana se position ben na wo se guduru abrabom ansa wa aka se wo pese wo fa ho kan na aware no Councillor Lutra eka say Obema e was a worry Obema what me provided 3 times meal e wo fie just a bema was a wonsa sowachi e mabusuan Eko yi one ne ya adwene sa Abena me ne ya adwen me ne ya adwen pa esan se bema so wonsa sowachi etwetwea don't go there aware nyam kwarasem aware nyam kwarasem kra hwe so waware na obayare na winiska nti se bema de oba be ware 1 make sure so we ye adwuma eno de hia papa we ye adwuma wo chi ye kama oba yemfa oba ntina busuafie never nti wo ware make sure so we see ofie kra so oba no step by step it make sure so when you dan a even akwano kabenya baby ada not single room because baby fie no mo betom yes even cheme ho cry here because o worry no mo bewu and then kola ba no omo ye sharp dey say computer web any kwan say woni ukun ana say woni o ye eda any kwan say akra no dem say papa je single room dey fi no ko mo na biem wo be da na nkra no go school no Sane wo samu ye no ko se bia sika no single room na single room na nkasa na Ghana dan na nkasa mo kase na ye sen akwa be ka dwonso ego
enti adays na wo be won makoda single room sa enti we counselor ya adwene yes perfect na papa wo so me da se ano de no krenya me anim aware de ne kwa aware se de mpanifo kan eno nti se obi a asese wo ware aye obi a sebi wadwen mu edopa enye emfie mu because obi wo a wanyini bebre wo mfie bebre but na dwen mu ha e wo se wadwen mu enyini e wo bibia mu e wo se wo ye adwuma so ho wo sika kakra wanya odan kakra wanya TV kakra wo system kakra ofie fridge ene nyoma nkiti bia oba no awokọ ware ne betena fie no oba obenya se de beya wo ni ho a onkoro obi dem nko kase me kwa kwa TV mpacho anwum bia obo na emi de pant ma metena wo dem metie bi so ho e wo se be ma wonya sa nyoma we nyina ansa na wakwa aware na wo kwa aware no kwa no adwen na wo de be ware no e wo se enyini ntimi de be ma de before so be ware no e wo se wonya adwen mu nyini ansa na wonya ne omani nyina wi a ansa na wakwa aware ole nsira wo be ware a nkwaje single room pechembe ho na age single room nkra beta aka nso agu ye wo ka kwaje nkrato ye ba beta adwum Hello, your friend is of Mamina na Hayford. Me yen century Messiah actress. And then you ma who do pee keka ho. And na medwuma dinti. Ma po me den ho hia me papa na se bad ma po me den ho dia. And one Jefax mixture. Bonje. Jefax mixture nti minisisi yare bia. E so flexible. Baby I wo beto afa bia. Mitimi jina pabwa tenten so. Just say Jefax mama your best mu ankasa. Mini abema. Ebema wusu wa ye be mama pa. Senti ameji Jefax mixture tumpreko pene se. Edro no ho te. Ye de afa abefu nimdie kwanso. Eni fidie wonwosuom e na ye ne frenchem kroje. Ye no nti ma ye resadie. Enu wane Jefax mixture. Edre wo benye bi wo drugstore eni herbal store bi ebe ho. Na momitie enye ma penfo oba a ma akwala no fo. Ana akwala onyanya emfie dumienu. Jefax mixture. Pa pa pa. We chabi na maniaje. We chabi into maniaje rough. We don't be a mama who me come. Me nya who me can't see my fine. I don't go for me go. Pade, ade fine. I don't go for me go. Pade, ade fine. For me gonna maniaje rough. Pade, ade fine. Yeah, they are buying you we don't know. Who chabi na my fine. When they bet you I don't go every day no man. I don't go for me go. Emofra wondi enfiedu watch. Ewo drinking sport beer. Adonko bitters. Edemufua. De Eko, baby metina ube unu De Eko. ya kwakwaje nkrato afri abroafo ho afedi wo hwedwumade ehia dwumade edin edede yoko mi anti dwoma ne wo twetwe nkomo kama ndine de Abena Ghana Jifas Mixture wose ba se white na ayo ahimfie ho nkoyie nso gugu menstrual pain anase de sira wo ye bankwa no pese ahimfie ho ye kama na ba wotimi tena se che e ma nkomodie no koso de ansira kona kope Jifas Mixture afei so ye bema a wo mema mu wazi emwa emere mesira kope Jifas Mixture ebejina so pa ma wa abo adwuma eguswa twetwe nkomo ni se ade no yokoji break no it was na Abena ne wa t-shirt bi de Ghana agua t-shirt ni Abena Ghana me I stand for peace enti ye nyina ye behim ye flag ne yaka say on the 7th of December about wanyantokwa o na kabima menka biso nyabone we are see bi wo ABC aware for kra bia wona dwen enti abitimi ware kramoni osfre nyame ne biso ekwa asore eno kire say nyame kura ni Bible mu kura no o se choice ewom awade obi a penti ewaduane obi pene di ompero enti nsira ahwefo mo hwede ekọ ne se wo TV hu wo hwede ntokwasem wadwene mansira so san wadwene wate na wo kontokwa ni se ntokwa bagana na yekuri be yese Liberia ni ya be dat na TV hu hwede ekọ but wo de aka kakra bi na etwa mo
etwema obetima hunua asere akere no mo mfa dodin kamom emmo awate na afi election no enkoso sa me de negusu ahim flag no me say I stand for peace mami wasem na ka de chamber en hall no any single room no akokompa papa maybe sa sesi ai waware Dabi o ware ye won na se o ka se waware a o ji asema menua ba etum se wo se wo siesie wo ho a cause nie o ye ba timba so de kasa ne chese ma how are you come sometimes etimi hia pepepe nje so pese wo ware a wo be ye de enua ba yi kansa wa fa ho kan ya nansesen oh yeah bema no pese wo ware no se ene no ewiase asesa enti se first no nanka kumasifie ye kan say amansan fie compound house na ye nyina yetim ejale baako na obekọ na we buchi esia na we die esia na we die esia obi kura otan okura na ohwe waduane a wo ye ne nkwa ne tu ha otimi kosa nchene no de abegu nkwam woni ho no so but eni biaba ene yesi ye friend no self contained and single room self contained obaba ware bia meka se obaba ware ni oye awraba kakra so open ho se be ya ono nkwa obede ne ho nti wonya o single room self contained bi wonya nkunya kakra we kakra se de be ya oba no ono so no be he ha no na ene wantimi anya sa nyema we nyina bi na wo se o ma me mantwia so ho ukoba na ma me de aduane ba besi eja ho na oba ba bi yesu abedi na ka so obaba ware a enye oba no na akwakofa na ba be ha no oba na ba be ha no nti ne wo se wonya adwuma ye so ho adwuma na wonya ye no edi sika be brew wonya sika kakra to achi se de be ya oba yare ahomachi a wonko bo obi punum enko ka nche ne se me pacho me ba yare nti bo me bosia na me mfa nkwa na bibisi so ho e ba sa tembia na nije ofie hwe be ma woni sika ofie a wo mo bo papa so ho wo so na pa na yire munumuna e kan hwe yes don forward sika ho aware tete no nya ne etwem tetina ani etwem so person are so dia on se skabem ye adwuma yes so wan nya adwuma pa dia what one obi do sika etwa nanka ka me kire mata kuma chese ye ope kura no de okodo kura wuntimi ni amen ka bibi ncho edwa na dwa na ye de ebo match awari ni bia ni match bo but ye mo ye de time bo na nadwo pesa o pesa obo match pa na wa wo hwa asamoja le pa ba be gina park so no pesa pass ma the da you so I already na wa je ready man ko training o pass ya na asamoja pass ya na ayi over the bar didn't ne ko over the bar because akofuma na amba chop money na amba na wo call ye na ka say wo nyame kwa aba na wo nyame no ni TV na ase me hwe na odem wo no min didi what can okre ni se bi betena ase ayewo so no okre no wo kan de siesie wa wa bi wo ye me na se wo ye oba wo ba meru aware mu first na ase mpna twe de pa na wa ye su mu ede so wo nya be ma o ye adwuma na o hwe wo kama de wo tewase a aware ni mu ede pa mu ede okwe wo yiska ya to ho no anya wo ye diale kra ko he ko di ja kra de kakra beka so the buy your half a kakra no so the buy your half a it's a whole on one be kwada the baba be ya me wonya sante ho now we are catch me so open match e dey match ko stadium no ko ball nya dem say de ni sika kura nso no no oni sika no wonu mumu na ebe sisi nyoma na dia ma wo ko nyo ba o ye softer no long sad ni sika oh nya hwe ebe ye nya hwe he dabi atwam hey na wonim ma me fa beans wonim se obi eyi akoma 5 cedi ntina so mam asemo ye beba so ye lokọ akwaji aboafo nkratfo ye ba na ha ye de ye beto aso hello your friend is of Abena Ghana me yen century me say actress and in yuma hodo pii ekeka ho and na madwuma dinti mapo me den ho hia me papa na se bad mapo me den ho dia eno ane Jefax mixture bonje Jefax mixture nti minisisi yare bia eye so flexible baby awo beto afa bia mitimi gina papa tenten so just say Jefax mama your best mu ankasa mini abema
ebema wo so wa ye be mama pa senti a meji Jeffas Mr. Tumpreko pene say eduro no ho te ye de afa abefu nimde kwan so eni fidie won wosuom na aye ne friendship kroje ye no nti mayeresa de enu wane Jeffas mixture eduro yi wo benya bi wo drugstore eni herbal store bi ebe na momitie enye ma penfo oba a ma akwala no fo ana akwala a onyanya emfie dumienu Jeffas mixture pa. Do you really want to live forever? We chabi ana maniaje, we chabi inti maniaje rough. We don't be a mama humeka, menya humeka inti my fine. I don't go for me go, pade, ade fine. I don't go for me go, pade, ade fine. I'm gonna maniaje rough, pade, ade fine. Yedi abani numero na ye, we chabi ana my fine. Ani baje I don't go. Mofra wondi enfie du watch. Ewo drinking sport beer. Adonko bitters. Edemu fua. Dieko, baby mekina ube hunu dieko. Yako akodi aboafo krato aba ba madwuma edie so a enye yiye cause beni ba so yasene e ma na wotwe bia ye di program e bremu e wo mu TV so na wo so wati ma tena fie ne wa hwe bi fie ayi do ne discussion he ase eko yiye na sem ba ko ye nsere sam e ye medani se wo se dabi etwam nya atwom na doso bi betena fie aye no nso bekom ne niyema a oye no esere nsem a anita eka mama yesu yenkasa ne ntu afofrofo onka se kofasi kani o ole be ma de bo homodin ali say chemba en ho kura da self container me director bi was fa cross bar chim sina be ankora ne be dafa no so wa dafa ye gusua e won komodie no papa no woka bibi no so dey na me ka bibi say sika eni pass one bo ho wa wore mu a na ko wure mu a abrantie bi yi 5 cd yet it 50,000 hwe nemnem hwe Ghana sitina ewo mu o be kire de ope se na yire enkuma kokko emfa nya nkate kwan ma na kokko kora 40 Ghana na oba ye na na yira ye nsesa wan kwan si wonom twe abade si na yire so so na we papa so nti be ma de se ope so ware a to boase na ma wachiri ntre na oba ne bafia adwendwen ebe ma oyire ho etan na nkofo be serew okay mami yese be ma wo kwaware so a abusuafo e kire oba e wo so ware tabita anana mfo ni be kire se oba we de nkofata wo de wo pe no we de sawa yo me injina da sawo ma me se o we ya madam fo pa eba person no na ne babra o ine injina da make us say na wo baby o hono ma wo hono su anko beboa wo na ebusuasem o wari oba we enche ne wari bebregu ni nyina eka ho bi enti onye oba no yesi ne fie enya ni nyina wo po ho an wo po oba no ya no ma make us say mi cheme o say efia so apodi an wo po mi yo ai it means me radio na me tatari na me tompo wa ma kai me maame ko so me po no me kon makwa koto sa nyi we agumi tiri so dia ai na me mpɛ me maame na mama me ni tiri white sa kwa no de ba debi enti so ba no so fiefo so ba ne fie bi ni hono ma ka me nko adan ka wo be ma no do ba na e ma wo maame kra ehu ni fie de ekoso no okay wo ba gine ho ka sempa wo ni fie e kro maame ono mo na wo ka sa sempa ne kye mama me ka so se me be kra fie wo komu kra ho yo yese ho mo bom pa ye kama ska of me man titru me bebo machi titru me man na me fo no bebre nyom nyina na obaye akofa ni hwe na wa ma me wa ho anchi wo oni fie bi wo ho na ma me kra nya adwuma papa nya adwuma wo na asa ekohwe wo sa wo ma me hu a o ma wo nkosa fie wonom me kasa no so na ne beboa wo on na beboa wo wonim sa aware bebre wo no ma be ma wo nya ware oba no wi na de lack ebro ampa mo na me kun kan se me chebe na se o se afia kan me kan kire wo na me se aden o se onim se ye wawe ye ni me koye ma me pa o kan ya me se ho na me bogu na me fi o ko share kitchen nya me hu se ye wawe ye no nya me koye ma no ba no akan na me dem ko share kitchen na me nko ma se
let me see about no tuna oh what into TV ke bianca massa ha I want you to be met me on wa power yenche but no baby jino bia ba na wo kakra eno no de ni schedule na afia wa ase ti se be ma no bone ho modra we nyina ma sweetheart na menye agiane be osmami o mte ma no nsu esa mafukura sha obwa o sister obebia ya manadi mo na wo ton oba na ka won se memo bebre ho no ma o mu do ma me to the stand so mo wa nsemu no mo ka kiro ma me eno sa wa we na ngina o do ma me nka satan wo ma me da bi na nya limit kakra eno no na limit what is some enko ma me anim because ma me no e bia ne double pound so no wo sa be ma no it o tese oba be kan che no eno pa ade a efia ye pa me ko ofio se ma mantem it ne buafo a odi de matem ono ma me no ne double no wa sha se e town ti o se mema hu ha wa mo ne omo ma me no bedi nkomo e wo mo partners ho yo papa we dey him for awadophobia wachia omo anyway mama ntamente ho kakra o se dey all kind dey obebewie to asisi e adwenmunyi so se wunyi wa adwenmu a ayede na odo yira sem ekoto mama ani so nti bema se wo be ware a nya adwenmunyi emfa nyine ho enyansa ya adwenmunyi na adwenpanyindwen sa wo de kwa ware mu a perfect okay macho adophobia bachia mechia AMP Mr. Santi nyankopon isha no pa baby obia na mechia me ma me so ma switi ene madwuma mu fo nyina na wo Abena Ghana mami nchia medical chia me kom papa bi ye Mr. Mankwa me chia pa ene me mami no ohima afia se wa Mankwa ene na kwa me Mankwa junior me chie mu mi no ene nkoma me ankasa me sofo Reverend Body House of Prayer ene agenda 57 ejako agenda 57 for Nana Ekufuado me chie mu nyina yabeko akotie aboafo enkrato yeba jumadi ehia no wo hwe de okọ hello your friend is of Abena Ghana me yen century me say actress and then you ma hodo pii ekeka ho and na madwuma dinti mapo me den ho hia me papa na se bad mapo me den ho dia eno ane Jefax mixture bonje Jefax mixture nti minisisi yare bia eye so flexible baby awo beto afa bia mitimi jina pabo atenten so just say Jefax mama your best mu ankasa mini abema ebema wo so wa ye be mama pa senti ameji Jefax mixture tumpreko pani say eduro no ho te ye de afa abefu nimde kwan so eni fidie won suom na aye ne friendship kroje ye no nti ma ye resade enu wane Jefax mixture edure wo benya bi wo drugstore eni herbal store bi ebe na momitie enye ma penfo oba a o ma akwala no fo ana akwala a onyanya emfie dumienu Jefax mixture pa. Do you really want to live forever? We chabi ana maniaje, we chabi into maniaje rough. We don't be a mama humeka, me nya humeka nti my fine. I don't go for me koi, pade, ade fine. I don't go for me koi, pade, ade fine. For me kona maniaje rough, pade, ade fine. Yeah, they are buying new we don't know yeah. We chabi ana my fine. When they bet you I don't go. Mofra wondi enfiedu watch. Ewo drinking sport beer. Adonko bitters. Edemu fua. Dieko, bedi metina ube hulu dieko. Yako akwaji nkratfo every aboafo se mundim dada no se no so amba ma program no enkoso e ma na wotwe bia wontina wo TV achi ma wonhwe ma so nya futu emfirim ansa la go bekọ no dwumadie de da bia nkase se wo ba dwumadie so ne se wa hu ade we ne se wa ma ukofie kura amankwa ka se anytime no wa ma ihwe wa ma so bi because dwumadie ne gina ha sei achadie pa me director and producer se dia ba no papa yi ba ko wate Nyimba mpacha wo so mami wa oh makika bu de yi ba ko
Achen nyasam ketwa. Yibaako ya no de amam. Fefe ba cho famam. Ene da ha no. Mami yibaako mama wate. Mrs. Amankwa papa bi. Amankwa papa bi. Fama me. Usuba here o de tibias na no de aba ha. Onti asem abiaku. Ya Amankwa wo bre ofi wo. Kwaku wo. Fade wa lo kwa. I don't know usuba. Because I no family am. Sra de to ha. Ahwe fom hu ye de to ha. Ade nko yala. Ekoyi pa. Question Abena kwabena eyi ni ne ede ye. Ghana ahwefo de ekwa ahwefo say ebisa say what is the name of the Minister of Finance? Ghana yesika hwesofo ni din ede say. Minister of Finance. The ohe yesika so. Mpa trying the ohe yesika so kama ma Ghana he. Ni be mimisa say ni dini pa. Bedo to no ne mama ne papa. O de ba ye no ede. Ni din kra. 1 Mine so nya na TV so. 2 Setekpe. Rachel! Watch a dear cup. When ya, the aqua force when your cup. Make point as a point is such minimum yet. And you know the one baby. Oh! Mrs. Abanquap. The aqua force me, Miss I say. Men can't show me fan 20 say the national pledge. National pledge. National pledge. 1 Yes, sir. National pledge in tea. What dama? Come my FFF. National pledge. Why? And I promise no. Mr. Come on. What dama? Why? I promise on my honor to be faithful and loyal to you can say to Ghana, my motherland. I pledge myself to the service of Ghana with all my heart and all my strength. I promise so, DISC, our heritage. So, said I don't know. I tell you, he went me. Oh, see, dear grandma to us. So, the boy will pledge, but who national anthem? Instead of when there's a worker program, you feel like coordinate to why print national anthem. Now print national pledge. You see, I Ghana for you. You could be a year, and only ever come back higher. Oh, no, why I hear one. No discussion. I could ye pa. Sabra bone se bema. Opese ofa ho kane. Opese ye fro bema. E wa ware ndia. Nsira ni sasema wotie. Anya hwe ba ko ne mienu bi koyiem. Miensa ne nan bi nkoyie. Obetie afotuo ni bi no so odi ato okotodwom. Na ya boafo eye adonko bitters ene G-fast mixture. Be minche adofo ya. Be betena ha ne yesuade ma yesu yenya bi ato ye na kokomu no. Ye nche bade kama enti papa adonko bitters se memfa nsan nchew eye herba eye nsapapa ukofi anom na nsiesi o kama se bema uno so a anopa bia ke be ya wo kwa adwuma butu tot bi nom the morning nyina obegina wona so afa G-fast mixture o se papa G-fast for se memma woduro na nsiesi ma wo bema engina so na fie so bibia nkoso boko mame adonko se memma wonsan ukwa ni Mr. Mankwa monfa ne kama abosia ni nyina bia timinom ba timinom bema etiminom afa G-fast mixture se memfa adure emma Thank you. Mo award kama actually say yaniji se mo bae papa nyame nshira wai se o bae mami Anita fusu Amankwa oso nyame nshira pa yeda nyankopon ase senne so odi yaba program yi so ma yetimi aye ama wo a wotifie ofa mu abamme so anti ha bra bisunsia bi eye ba be kasa hinkura ba ko fa futu bi firi ba ko so ko ama bibia ekoso na meda ima ase meda Karim ase meda Mr. Eric Boachi JM Danny Boy adofo na mo bo ma program nyina ekoso meda mu nyina ase kama na ne
Baba share matade Abena Skucho or see Abena also war your peace campaign dear and ye na atade fefe me ye de amawate Abena Skucho nyame enhira obeti me out follow be Instagram afa so mami a o mami tire man ho ye fe Santis hair ka ba bia otimi hwemi ne ko say outdooring wedding engagement program ba bia wo be ko bia Santi hair Argentine silky straight hair what in Argentina we papa nyasam ketwa edi mukura anti mesro ko stadium main gate wo free number na me de ma 020012121070 na free mami wo kwa customer care do kura nyasam ketwa obechira affordable said ye from 0 to Z also no de obenya wate afedi oye makeup blessing enne afutu amidi age on say nia me stand for peace also dia no woye uma nyina ye ngina me make Ghana a better one madam asida senne ye be san ehia wodi okom nyami endi woni na bibia ebe ye medasi Deko bedi mechi na me ma hunu Deko bedi mechi na ube hunu Deko meno no matesi krom kukro Abena Ghana me be fifi semu me ba be tremo mama hunu Eko menemo ye ba be shia bom o my